Menta perlongan wara HP ke kubur. Bom ke Rusia ki headquarter komando jong ke Ukraine. Tongan isngap. Bom ke Russian military ki headquarter komando Ukraine. Tak strike ke batik kenapa. Pensya ke Russian Defense Ministry. Ya ke jing job ke nega attack ha ke Special Operation Hub. Katkum na ke official statement. Ki jaka sya target ha ke Rusia. Ki dehan Nikolov region jong ke Ukraine. Ki jaka sya terbom. Kentup ke jaka butir thma. Ke jaka set ki kali thma. Empat ke komando post. Kaying tiak jong ki komando kumju kala syak penjot hakan ke attack. Lapan rekam dagi jiran tu drone bat ki Iskander missile hakan ke strike ke bajanai. Pentip ke Rusia balak bandai ki noy kun bari hap deng kitu ki bayap ha ke jing syair tmah. Palai ke Russian ministry ke video pen i ke jing rangkat kerdan jong ke strike bat ke jing jot. Pen i ke map ya ke location pakadai ha Ochakov kabadai ke port city hapo ke Ukraine. Ke Ochakov ka Shong Hakmat jong ke Dnipro Bok estuary hajan ke Black Sea. Kam baka nong ba Ochakov ka diga jaka operation nya drone ba ai ke British. Kispa Ukraine ki penon kam mega jaka ban launch gi strike sa Crimea. Tang ka benta ka pasti jong ka Ochakov ka diga kinbot speed ka area kim bajrong ka badan kam hadu kata-kata. Ka kinbot speed ka yaso sa ka Kherson region jong Russia. Bat yo i ka jing kun barbor. Ka Ukraine ka yayele pan persang kini ya ka position na ka jing control jong Russia. Namar ba ka Russia ka penon kam ya ka kinbot speed pan strike i ki target sa Ukraine. Pau ke jing terbom jong ke Rusia ya ke Ochakov bakadai ke benta jong ke jing hartma miet ke bahe ha ke jubab ke Rusia kala target igi jaga drone bad igi jaga spy ke Ukraine ka Ukraine kala penbon igi drone attack sa ke jaka Rusia ha kini gi kendiat tayo balalai wan ke straight ha Ochakov ha pedeng bapenbor ka Amerika ya ke Ukraine pan warano ya ke jing karena suk bad ke Rusia khobli sibun story tela Land Red Walk Daily Post.